aku Parmeswari yang no Tanai 7 tarik yo je attack kongkha 12 tarik yo bini langma chokha bo putih ni bung berai thanga bo isno to ye kini sudu chini rok to yari mairang ba chini bo chelagang mo Omorpur division ya Korbok Santir Bazar Dolai district abinga chini Kancharpur joto jaga no tinio peaceful rally protest ongye tongo jo Parmeswari yang no je buthe mo bini no khungo bung to thuye thanga bini atmani santi ko mai to thuye tinio bung no buthe ne rono hasi order ritho ye jo tinio joto tinga sata kuro tinio jong phaile ha jong justice thaila yo tini bo jaga kuno dormo pokroi jati pat pokroi kuno political party color pokroi joto party ni prono tinio ongso kron kheo tini bo rally ha non political rok kuno party bai tini bo rally organize khe moya tini tiprasa hisabe o joto khadu moreli tini kha samo joro tini phulayo mami hinke Parmeswari no puya mole tini bo buthe mole this is not the first time not a new case in Tripura right jomo jung kolpana jomatia sipe ma mole buthe mo jungno abi ke jung montreal kai pino buthe mo jungno abi ke jo Biswajit Debarma no pani sagar road mo buthe mo no abi ke Priyanka Ria no rek he buthe mo jungno Tripura jo jung koi din le compromised life jung ma tong nai how long are we compromised Triprasa how long are we compromised how long are we going to have rally having a play ka to ye jung sa jor jung justice mare nai manai Tripura government Tripura high court Tripura ni proshashan juna justice ria msa bosor jung pore ke tonai 74 years ha jung pore ke tabe mo buthe mo sudu justice mare nai mane resi sunhilayo jung pai thang jung tini buya ke khai pawo bori khang mo baile te jung sa jindagi bori ke jung tonai tre koi boso jung bori ke tonai Tripura jon jinta kunang samchu jinia doliria Parmeswari yang no buthe mo ye kau ti saria Biswajit Debarma no buthe po jung bori khana relik tok ye joto employee NGO joto to family jung bori khorang tai salayo mkha dukho na Tripura jawa now tini bo chela ga muni relio joto to pha juro ongso kron khepayo now play ka ros he monung nai tin Tripura sar nim khawak mau ye tong rajya sarkar ni brok phong to police proshashan phong to ain bibek ni brok phong to nai di rowak ma soya play ka ro what is written we want justice for Parmeswari yang stop killing Triprasa this is not being said by Doliriang this is being said by entire Triprasa of Tripura state we are not pray we want peace justice delayed is justice denied this is what being carried out today in the placards of Triprasa's hand you can see now no mayo koi ten chung bori ke tong nai we are being deprived not only in the bo ain bibag do ya chong chung deprived moya chung we are being deprived in the employment section we are being deprived Triprasas are being deprived in development Triprasas are being deprived in all sector we are being deprived in the for the last 75 years chung sa bori ke chung tong nai amba pandau tinio chung kharung mai tang tu monim sia pho tin hukba nim sia pho samong no beraye tini puthing bi satung tomana korkhoi tang chaye pho tini chung ma phailayo chung thang to pandawo body price chini state ong tong ye chung sa jora chung toibak dekle haba aplai ke chung post ma ye tong msa jona no gari bai khai thaya msa jona no purposely accident ni mom bu thaya msa jona bro no rep ke bu thaya ti price countless ha chung countless ame chung sa jora bor ke tong nai msa tin bor ke tong nai politics ni mong bu chung thung ya wo dor mo ni mu bu chung thung ya wo msa chung thung ya tong nai tini Triprasa ro nang samcho phaidi chung tha ke tong na chung tha ke tong nai khen nau chung na e Tripura motha ni kau ya this is not about party this is about Triprasa's survival this is about justice my dear brothers and sisters to share now let us come together let us realize where are we standing in Tripura state amo pandau tini Parmeswari ria ni no kuti ra rifana Parmeswari ano te chumaya tini Biswajit Debarma buthaya soita bude khese chungtau no bosu ne bakase buthai maya cinte Biswajit Debarma no kuti sarkari po chungte phero maya Priyanka Ria no maya chung kolpana jomatia no maya chini Montreal kai pe no maya tre bori ke chung sapsu tongnai sapsu tongnai aini proshna ke boje Triprasa no phaidi si phaidi राजनीति बाय chung use and throw politics wa chung tre ong la ya ta kuram khro amo pandawa khasa wo a ham bai rinai selut rio tini joto tini jomatia hiya ria hiya chakma hiya kole hiya joto phai pe haro kormachari hiya NGO hiya churo phaileyo tini khorang tui saleyo pala ke Triprasa nim khawo ken sadu kem khatu khona mo chinim sio balu ha chung aboni ba pandano Tripura jo Triprasa ro greater Tripura ba ka state mas haimo we are bound to demand greater Tripura land
Sapra state boni karono cuma sayo cung thang to pana cuma sayo amo panta ta kurang kurang no chini dukho na mon sia masawo ang tini yem ya ang ti prasa doliriang ai ti prasa ni ba pana sang khorang tu so ta kurang kurang amo panda phaide suphai laina mia bo ye tini paukhe chung pro uya chai phaimani kono moilo kroi wai ham kha dukuna khe chung abono phol mai hani chung kong pa hama tone ta kurang kurang bono sang samchuo ang bayang tini joto phaina rong khak changan nang no tini thaha ke phaimani ba pandawo pati pauye dormo pauye jat pat pauye tini no phaimani ba pandawo ai ti prasana na khak chang na joto no khak chang ami Tripura state government Tripura honorable high court no on behalf of all the Tiprasa ang tini kabawnai now jodi se Indian constitution no Indian right no sonman recording ke Poremeshwar riang no buthai ni no phasi riye phungde abong kese chung Tripura We demand justice for Poremeshwar riang. We demand justice for Tiprasa. We want peace in our state. Thank you.